Hola, me llamo Miguel Pontigo, vengo de Asturias, España, y no sé cuánto dinero dedica Europa a la investigación científica, y me gustaría saberlo. Hallo, ich heiße Kerstin und ich komme aus Deutschland. Ich frage mich, ob grenzüberschreitende Arbeitsstellen einfach zu bekommen sind. Με λένε Ηλία, έρχομαι από Ελλάδα και θέλω να μάθω τι καλό μας έφερε το ευρώ στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Jsem Monika Krasnicová z České republiky a vždy mě zajímalo, proč máme tolik europoslanců. Everyone has questions about Europe and how it operates, and that's only to be expected. But what's the best place to go to for answer to all these questions? Europe Direct Information Centres. The Europe Direct Centres, also known as EDICs, are spread across Europe. They regularly organise events aimed at informing citizens about the European Union. Vandaag vindt hier in Europa Direct Antwerpen de Open Monumentendag plaats. Wij nemen met onze locatie deel aan deze regionale dag, waarin in heel Vlaanderen monumenten hun deuren openstellen voor het grote publiek. Dus wij hebben hier onze informatiedienst over de Europese Unie. Op dit moment al meer dan 1500 mensen op bezoek gekregen. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende mensen van verschillende leeftijden op bezoek vandaag. Ik ben geconfronteerd met te veel informatie over Europa, wat ik dus ook heb meegenomen om dus in de klas te kunnen gebruiken, educatief materiaal. En dat is wel fijn. Sowieso weet ik dat het op internet ook bestelbaar is, maar het is altijd fijner als je iets concreet kan bekijken. And that's just the start. Here's another example from Helsinki in Finland. Me järjestetään tämmöistä EU-arjessa kiertuetta, joka kiertää koko Suomen, kaikki Suomen 19 maakuntaa. Päivän teema on liikenne, koska on autoton päivä. Eli opin tosi paljon tämän päivän puhu ja uutena asiana tuli tämä niin kuin Suomen tilanne kanssa, että millä tavalla tästä sitten liikenne, miten sen olisi tarkoitus muuttua ja miten sitten EUn sisällä nämä asiat toimii juuri niin kuin päätöksissä ja näin. Ja sen lisäksi on kauppakeskus Kampissa tilaisuus, jossa koko päivä puhutaan liikenteestä ja puhutaan EUn liikennepolitiikasta ja siitä, millä tavalla Suomessa liikenne voitaisiin hoitaa hyvällä tavalla. Luin lehdestä, että täällä on autottoman päivän tapahtuma ja EU-arjessa tapahtuma. Ja minua kiinnosti tämä ohjelma ja tämä maksuton EU-materiaali. Tämä liikenneteema kiinnostaa hyvin paljon, koska nyt on ollut junaliikenteessä on ollut ongelmia, niin se kiinnostaa. Whilst the main purpose of EDICs is to proactively inform citizens, they also offer points of contact for finding out information about Europe, such as here in Dunkirk, France. C'est un centre d'information en fait qui permet de pouvoir avoir un lieu, enfin, où on peut trouver des brochures bien entendu, mais aussi d'avoir un correspondant en fait identifié sur le territoire qui est capable de pouvoir expliquer ce qu'est l'Europe, à quoi ça sert, pourquoi faire, parce que ce sont des questions que nos citoyens se posent. Et donc les gens ont capacité à pouvoir ouvrir la porte en fait et puis à se trouver directement en contact avec l'Europe. Cette jeune fille est sur Dunkerque en ce moment, bien qu'elle soit d'Allemagne. Donc elle est venue nous demander des renseignements sur le service volontaire européen. Donc savoir un petit peu comment ça se passe, l'indemnité financière qu'il peut y avoir, dans quel pays on peut partir, comment on fait le dossier, la demande. J'ai une copine qui m'a raconté qu'elle avait fait un service volontaire européen. Alors elle m'a dit de venir ici pour poser les questions que j'avais. Je trouve ça très intéressant parce que je suis intéressée aux langues et aux cultures et je pense que c'est une bonne possibilité de partir à l'étranger comme ça. Do you have questions about Europe? Do you know where your closest Europe Direct Centre is? Maybe an EDIC event is happening somewhere near you this week. The only place to find out